pada dijahon kami majo jujur nguluni damaon opu Deborah Doli amata raja ingata suribada ubabotohong jujur nguluni damang namion dalam nami mangido tangiang tu debata marhite raja amang raja inang suribada dohot naliat nalulu ia hami peparan ni opung nami opu huha opak ma anak na ia anak siap kangan opu jahormat lubat teruan ia anak pai dua opu labas lubat teruan ia anak pai tolu opu yului lubat teruan ia anak si pai obat opu ludu lubat teruan ia opu jahormat lubat teruan pitu ma anak na ia anak siap kangan opu demak lubat teruan ia anak si pai dua opu hosea lubat teruan ia anak pai tolu opu vera lubat teruan ia anak si pai opat opu basa lubat teruan ia anak pai lima ama bakti lubat teruan ia anak si pai onom opu gaul lubat teruan ia anak si baby tuon ama adi lubat teruan ia tuhuni opu demak lubat teruan dua anakna tolu boruna ia anak siakangan opu Deborah lubat teruan ia anak baduahon opu Martania lubat teruan ia opu Deborah na ima amanami taparado wadop na postang di tonga-tonga ni alamanon na mangalap puru ni rajai hula-hula nami si majutak si lubutua damangon tuhu tanggal 21 Desember 1950 sia marhasohotang madamangon tanggal 24 Maret 1982 alay dainang na diholongan nami nunga jumolo marujung ngolu jala di basa-basa ode batama opat anak dohot sada boru ia anak siak kangan amri emo lubat teruan mangalap boru ni rajai boru siahan siap pitu wosi di basa-basa hot Tuhan tolu anak sada boru ia anak paduahon Agus BR lubat teruan mangalap boru ni rajai boru padiangan siang persiak di basa-basa Tuhan dua anak sada boru ya anak patuluhun Sundai JS lumban teruan mangalap boru ni rajai boru pasar ribu sian huta soit perdomuan di basa-basa Tuhan sada anak sada boru ya anak payopaton Syahdan Eben Ejer lumban teruan mangalap boru ni rajai boru siregar sian huta si borong-borong di basa-basa Tuhan dua boru amang raja inang suribada mangido tangiang hami asa tumtumibu mertinodohon bawa boru namion penguma sude pahopu ni damangon sian anak 10 sada tapa anak do parumain walu penguma sude sian anak 10 sia ia boru ni damangon demak surya ika boru lubat teruan dang marhasohota dobe amang raja inang suribada buan hamu ditangiang muna asa tumibu marhasohotan ibotonamion penguma sude pinoparni damangon anak boru pahopu 20 halak amang raja inang suribada gomos hami mangido tangia siar debata marhite hamu amang raja inang suribada asa di persikolan di bagasan habis taran na memet dohok nama godang ia damangon dipakai pamarenta do guru di sihata dohan tahun 1980 saat tu
2010. Tahun 2010 satu tahun 2020 sada pengawas pendidikan Tapanuli Utara. Jalan Damangon dipakai Tuhan do gawe sada pamulani huria Gereja Pentakosta Indonesia Sihatan Dohan saha tuna marujung ngoluni Damangon. Marujung mangoluni Damangon tanggal 22 Maret tahun 2025. Jala punguma ngoluni Damangon ono pulonom tao. Amang raja inang suribada dohot donga sahuta molotung adong utang ni Damangon radedo hami manggarar. Amang raja inang suribada dohot donga sahuta molotung adong singir ni Damangon radedo hami majalo. Mau liatin boleh tema di Bona Suhutu nau daripada naliat nalulu lo semua jauh kami kawang raja inang suri pada betul dari kodang nami ima dina mangaliat kami anak nami na sari madwo ope dihita na sa zuto nang dihamuna ka pemuna na malo tiju manugot ditaruh potari nunga jauh kami disol para ni punami pusaka nang dohot at kaboro nami alu damang majo tu amatta nomor 2 dewata asal giat boy tulus ulaun pasarima donon ni yanak penamyo alu damang mama mau lihat ma amang namalo kami nung matakas diululo ko yama tu amatta nomor 2 dewata sonari biama alu damang ma usaharan yo punami asa tohohani di parsalai dina pataruon do pasayon ari-ari ni anak kami nasari maton baik mama moleate mama numa palatakas di baik koi nama lo kami sonari be alu damang ma to amatta soribada inata soribada surina hutum bahami na lihat naro amat taraja takasma alulu hutama baik mama molate ma amang namalo nami nung matakas bisudi dia lulu koi sudi pangiruan nami sonari biama baik damang madihami mula-mula las paduma tugodak sopai asa marmula naringgan marmula nauli disudehani saluka poparnya punami opus sakari baik mama oleh ade mama nunga balata kasih di baik koi sonari be bedang mari hami gong liati asa lihat panggabean lihat parohorasan di hami salu na peparan yo pernah pusakari nang dot bere dot ibeberan dot borone baik mama ala si somma kita mangaliat to
Gabi na ko domang takalaro. Solo na muna. Lasmara di mana muna. Ulima rohani to di muna. Buti mana dia mau kamu namin. Ope. Abu. Sama gora-gora nami. Abu memang ulu dia mau kamu namin. Unang bisa siapa to? Alana na dia. Bagasakit yun. Nung nga di pasahas na mong tuwami. Ang idulino pa na puli. Asahatan na balkay. Suasoni tuwa at rajay si Salulapaan. Suasoni tuwa nami rajay si Salo. Takalasuhod. Talungobi mati dengan sapeda muna. Harga berubah. Mau lihatin mah. Dia muna hanami. Gima tutu ulina jala dengkan na hitak ka naman marangki. Marita ima. Dihita naman marangki dengan sepeda. Lalaw pa sa tok katanaw ni ibunan niya suhuton. Kehabian gitu. Diari na uli, diari na dengkan di bulan na leto di pagnakot ni mata naryo. Di naong maralaman di beka muna na di beka muna. Upo di boraduli na saray matway. Tutakas do humer kami di sana ni rohamuna lapa berwaktu na tutaton. Panayang tu pada dia na pasatok kinani. Mahitay mahaduli. Nung pasata mo tu ami. Asahatan na balkay menurut turok korong na. Takas do humer kami. Nazi na muna jujur ngolu ni natatuatot di boraduli na saray matway. Marumur ono 5 tahun, pinoperte na kinsa dia. 20 halak. Molo basa-basa na ni Jalon nito tahun yuzuni ngoluna nga tunggu ng satuate. Marhite iba. Siya kami kahanggi mo kahapta sa songi dong sa perhatta. Martangi yang matutuata ang giat tujuan nareon di hamuna bonan ya suhuton di budian ni natutuata puni morado di nasari matuit oh di gajang ni umuri asay puri purma ko nang itutuak ka na meti penggeng sa rumah tua matutuak ka na tumuro di pinapan ya puni morado di nasari matuit ya kana sutuan anak di tongos tuata tunasida tuan anak ya kena setua pol di tongos tu atta matututu nasi dia tu pol. Takas do, arong. Pinapan ya pune mau doli nasari matuai. Nasoropat rokat. Martangnya kami tu atta. Asa di tongos tu atta si rokat ni badan, si rokat ni tompina dongan dagabe dongan nasa matua tujuan nabio. Matutu. Mari ima aduli tang yang nami tu atta. Asa di sapot tu hatta matuturi muna sana ni roha. Sahata mo tudulok sahata tutaruan. Masih amin-aminak kamu sulah pangikaul masih tukol-tukol sama suat di European. Jupang na niluan muna tari din na sinalahan muna tujuan naryo. Saya di pasu-pasu tu hatta matutuna dinaman di tangan muna. Gabi mana ni ulang muna sinurap pinam muna. Ya belum nakok kamu tudulok na polta mamulas ni hari. Ya marka. Asli tuata tua muna bisuk do tapistaran na sa manay di pinopor niya pune borado di nasari matuay dia kadang-kadang anak dibaga sa pasikolar di tuata bisuto na sida asa tapo sa pasyajaran na nilew ni guruna di pinopor niya tuata pune borado di nasari matuay dia kadang-kadang luloy par karezoan jomuk matutu karezo na botan na sida dia kanang karezoy Sadi tampay itu hatta majabatan mga pangka tu nasida. Marhita ibadon di. Asima tuturuan itu hatta. Marhita na uli at na ringgan. Totang yang nami itu hatta. Saya disaput tu hatta. Tubadan ng patot dia muna. O pesa usaw-usurihannya tanam yon. Songon hatanya putas di jolo-jolo tubuh. Asa bitang may nanarumiri sa puna sumorot di jolo di pubatua. Dia muna ananin po na niya suton. Kalau mau pindah pergi bawa doli nasari matuai. Aku ni nama orang ini. Dua anak mau riris. Baru murah torop donga mumai sahatu sahur matua. Asal pada hari. Atur halupang main na tugu-tugu ni lopu.
tani pasa tugu-tugu di orbo nang mamu pairing-iringana patugu-tugu popu sa mamu tu namar nini satu namar nono asal patuluhan di matutu sa ni solo benda satu bakte anota pataro na doktor tuingana parayana persatok kinani di pudian na sau mahamu horas mengapu agabion sama di mato ata nauliatan na dengkas yak kanya ka nanyotang una papatima. Mau lihat mah dia muna sa luhut na terlumuy mah dia muna dongas sa padanan numatakas tuturi tangya ko kamu kawang raja disbude na sa luhut na paparan ni anak nami nasari matuhi anggiat madutu tangyang munay di sahapot tuhat tay asa gabi boy sulu dinaladin pukok dinaholomi di padalanan ni nguluni paparan ni Opu Deborah Nasari Madway mau lihat madihan muna sa luhut na amanami gautina nami mulutung sumonibe na witar pasat tami tuhat tama na manggogi pasu-pasu na tuita sa luhut na butima dihan muna sa luhut na amanami dot akay na nami sorry para butima jadi mulutung mangulupe hamu Song-songoni hahaduli juara pagi song-songoni nang Seribu Raja Victory dengan sabar lah sekaligus di sana teh dang be jadi di Lalaroha asa mempersingkat di Budiani Opung Deborah Boron saya ditongos di pertama di Hamuna gabe na di ulamuna sinun nak kada pinahan muna betul rasa nami soni mahamin wala betul na macalo tangiang dua penyamatan nomor 2 di bata anggia tuaka arna mengiton didos di rohabuna bona hasuutol tuwe berkabilo atau lastoro rohaba berkabuna Tiksumali pihatan nabi senahati pumparan dia kana ita na marangi pumparan ni hudo gurburi lasbara di badan muna lasbara ni tondi muna isdo boti mahami jadi asa hubungi hatami upasa asa bangun na berhato jagatan di rogian horas pahami na macam tugi pas pahamu na bagaya masatawi itu protokol dan haduli nami nasada bona hasuhudon luwina padohanon noy sekali yakin Seribu Raja kita na maradong asaparan na pilukan niya puta nauli na rin sa kasalaryo raja nami raja ni hahaduli hutaking hamilo siyang mula na zong hangunakin berbuan dahahangon maratongan alamat dinaktakas arong dipatubahamu acara panortoron na gudera di kita na maradong atulo marigay nang hamyangkin bang hiuton hatami hahanami panagulim na kanang tungso po la marpanukup hami uli marohani hamon na sa luhut na hahanami jadi maulihat na dito hanta na mga layan na rinuli yarin na din ganon pakyo mo pakyo ta lao pasidukon ari-ari ni dahahang dilagasan sa daryon huwado hamilon yan di umur 25 tahun di mana tongdoke dengan berdala naik di borda dia katanya tadi oloy yang mata di batama to karingan engro di hamu sudui dan tidak ikut di dahangon simbol mengurang ma di hamu akan namek dapat kalisuhon ma na di marsikolaan di patuloy to hatama akasirokak nito tu akan dataluk marasa orang manang dari dia ke hamu maringanan hamu na nasara ko na suhu tulungo miwa pinoprak ni dahangon saya dapat masuk hidup nyatanya upasa kami juga si suri dinakit si sama orang horas atau kamu selalu nada tinggal di mana basukin sok-sokan ini nah di pakaran tua betul di pas-pas itu hatta ngadalan minggu lu di ham ya nakok kamu tok tu dulu belum ada botan las nyari ya tuh tamu tuturuan
jumuk mata bumung bulan ajiu malu dinahor nak pewa kahak jumuk masalah ngomong apa-apa kalau makin atau saya dapat makan ada dulu juga mana tinggalah dia mana seluruhnya bersama tu kata di pasu-pasu masa seluruhnya nasa nabui di ulu roha di ulu tangan doh dan di ulu di pikiran munak karena dengan tu akar ari nada yang roh pasti kopelas di roha muna di dalam nikan yang tak hidup namarang-marangi tu akar ari nada yang roh pas-pasu honon itu kata atau kalau seperti panduan ni hamisuli yang gimana peperan yang gim setuju hari-hari nadiso Tuhan tanah napas kopon uli naringkan dia muna selalu manabona nasada bona hasuhuto atau sagar baru honon nami hak songan niluk ni upasan ni akan jodoh tengah berdului bintang menaruh miris tu opun nasumorok di dulu ni purba tua tambah di nak tubuh di hau tubuh anak mang hamu riris tubuh baru torok bongan muna maya tong takas satu nasaru majua matutu silo karya anak di pertukuan ni hutan tubuhan anak nagar sangat kamu selalu kan nasada bona sudo do tak kabur muna si buat tua atau sah kasul sah atau gotean sah dan petarota dahon tuing anak peradilan persatu kinani lau sahat gararom muda nagu persari majuan di bana bersama tuata dia muna selalu nasada bona sudo ibalos mah muliling bangulu horas mah jalagarian kalau untuk song ini bukan berhasil kami yang di las marohan itu di mana puasa taima mau lihat tema di hamuna siang dia medutui sudah tam yang naik kawang rajai nang sorry pada apa itu tui dispabuan akar anak kami tua dia barang tukus di tukusan hata nauli hata nadengkan sitang yang kono bunga tu amat tani berta tak kasih itu wah puha mai pas matane molo tu somani bila boy mole ate ma di hamuna salunang gidule nami sibuk boti mahami molo tu mangulu piamu akan gidule dia kana di mana orang nak kinga sadar rohan nami kesada ma pasah atau tanah lauri ngadus rohan nami gabi apa jadi sadar hatai sadar rohan nami nak kini ngadi basa akadoan nak ki tu hami par dongan sapara datang dari sama jadi dunai pe sada marwata bila sama tu tua na pitu buru na sakata ilang baru kita soi ada sepeda hita mau lihat hari hite acara mananggo komunang ngani sobe hami saluhna hobatu na ginora muna na kiningan sadara tahi hami sadara sniroha hatau nungai nunga si sadatahi gabe hatau pasak hatanau di tuburan yang suhuton siap pada datang narong di siatan dohan gabe madalah horas jadi perjolo di hamuna ponani suhut nami molo secara pribadi di ngolunyo polo Deborah duli ibe yaitu takasdo molo au sakdiri kuboto di ngolunyo ba sitiruon asa belga tiang iruma belga tiang isopo gabido opo Deborah duli asino hane debata sai tuga bena hamu poparana akan au poso asame si tabadu ma patligo manisi horok debataro nomor 2 sude poparannya opo Deborah duli sai tu hatta ma namarorot sahat masulu sahat tu betean ni 300 nunga sahat hugohi hami go komuna hujalo hami kapat paran na belga sahat atu panggabian sahat ba tu parhorasan so kami mahata siya kami kutima tu jadi boleh ate Maria udang doi tanya dijo nak kiningan jala percapara pe numaris di padalan tuhita jalan mata calubi mata padu-padu dia dapat alai bulu pesada nama dokon hata di dok roha naung sudi mahita madokon niya teh sultan nami gabi man keluarga ni amata guru Injil namion nasan teman-teman huria kami di Sonrodo madok kata naun itu hamuna perjolo sa teman-teman huria GPI seborong-borong barat dohok sesudah horong ni huria nasian persea nasian
2 tahun dot ale-ale di nongol dingon dohot ale-ale ni akay anak konna nasan kursi ape nasan 2 tope doha mi marhabut neroha di parburat ni damang natahulong yan mulu kami sang huria sangat kehilangan do di parburat ni amat taguro mau rumah bilang-bilangan ni kami hamba Tuhan siang seborong-borong barat secara umum siang humbang alayatik pesongoni martangiang doa minta Tuhani sudi kami narong di sunna jong-jongon tarlumo bimak kanak macal parcaparano nate dalam muna di bangiro tangiang Tuhan jaloma dalam naik martangiang Tuhan muna pinaparnya tuon sadi pasepang suha muna dia karina mangihut nungajupang sondokan ni hata ni bataki di permulu ni damangong natawalong yon balga yang di rumah balga macam di sopo gabi do amat tagurong diasol mau titir maranak titir marburu satu namar pahop Panginoon namin ang tangyang nami gabi amma di hamuna akan oposo batutu ima Panginoon nami ate ang wakaw pamay budang depe dokter pejocor kami nung di jalo hamuna sanak ka na tua mulai na hari satu sadariom di hamuna pinoparna bahwa do boru-boru apalagi boru-boru na sama sultan DPT si Surya mana si Surya si Surya Soko itu Sojo itu ison tangi tu hama sudi pinoparna tuon anak do boruna alai angko paranaon gogo hay martangiang tepino paranaon unang mariswang sudi pengorbanan na tuh ahma pengorbanan na tuh hamuna bapaon songon sada pendidik mendidik anak-anak orang di tengah-tengah sekolah doho mendidik jemaat-jemaat di tengah-tengah gereja alai hamuna ikut jopo muna do hata pendidiki di ngolong muna hata neto itu rumah dokoni campur-campur pedo hata itu hata iya hata ni neto itu mandokon seyang do pau seyang moloso ada panukusan moloso rade panukusan muna majakon perbuatan perlakuan neto itu nadinggani di tengah-tengah rumah tangga kalau mau di hamuna keturunan nami mariswang di salu hidup Panginoon nami jalan naik martangiang tuh itu Surya sayang dia mati mibu dapat rok apa deh mau terima lah itu tapi berdoa lah nang di hamuna akan akun itu dari pangaratuan kalau butuh kami gudang do di pangaratuan nanti kalau di hamuna si pengotong nami itu hamuna barisan ada yang mana yang bigion ni aka hahanggi mo iboto muna na di hutaw nate imatang yang nami itu hamunanang di pangaratuan bopirang doso sudi na siya pangaratuan ni sumapar Kalimantan dang di kuwereng doho inatake alay di pangaratuan penasidang tangyang nami sa tonga-tonga ni Huria madongan ni nasida sadaro hamuna tarlumobi na paborokan ni damang tupare na persatok kinay satok kinari pakaruan tanamang sadaham paberhatur na tujuan amat tagurong kepada dia na persatokinan baik kamu na hamuna songon ikan mas nawarlangi tio aib dipudi unang songon si bojak mula si bojak marlangi dito ko dipudina belum diulah hamuna di pamunay terpas-pas mahal dia kasulah muna tarlumaw di pinapar muna sungani mata siap kami pangulan ni Uria asano aing pe dihami akan namar ale-ale pe diso nung mahujalo kami jabar salu na do jabar ale-ale ate jabar na rusukani tadani ale-ale doi mula ro pita basa na ni rusukani didokon ale-ale na managbay na may jabar na marusuk ko namar tali ido ale-ale hok maparalale muna to kari na mangihot di pas-pas tuhan ate saat ni soluma saat botea nung saat ulo to sa darion para sa urmatuaon di amata guro
nung ngasahan ng jabar tuhami tari partuhami situator do ale-ale muna huria do takka do kasaulang muna sama ita oras jala gabian mau di mata siap kami mau lihat mau pasatay muna niya contoh pernah dulu datu kalabang dan tungiha hanami dola pagi langsung ni maihut puse di baparan dia putar Seribu Raja Aban Victory opo sorba opo bunga langsung lima diulah nami ditulang nami si Mamora ditulang nami Purba langsung lima diulah nami saluna parsiat nusapi sa mau tuulah nami nama Marangi nusapi ulah nami nama Marangi sama ditulang nami disop-sop pada Purba Aman Victory coba-coba 2 tahun coba pateluhon Suregar silaban Manalu sama jaka baru namin non langsung lima mga nawalo nami dinabadalo hararon ni todong namin mahami akahahang dinami hulo-hulo namin non kaya mga nahupartusi
Raja dongat tubuh Raja Diboru nang hula-hula nami akka Raja nami didongat tubuh nami nang hula-hula nami na dibuat kamu perbuatan Raja nami mau lihat ma di sopaho roh nami Tuhan muna saluna di babae na muna di pertual dia manami di bata tikyo asa roh nami madok di situa-tua firma poki bahul-bahul pertolongan firma to di nama ngatoni lucu-lucu ma di bahu pasasopun di bata tujuan dari on sudah poti mami langsung lima di baru nami bere nami do ibi bere nami akabori bere boru disalu na padok tahyom nang tarbalo sami ngoni bata tekyon tagiang nami matoro pa ni bata disalu na papami ya kana meti buru magorangi ya ka pasikola di de mata bisu da bistaran ya kana magorang dapat sirok ibadah coy-coy disalu na aka nanilami baru pahio di ulo salu Nuhun nami ma Tuhan muna saluna paburon nami bagot na malharto managagatan di Rubian horas mahami hula-hulan na mga aktor tuhipas na mo saluna berenang paburon nami na mga len siya boti mahami di saluna mataraja do inat katoripala